Biyag Di Tao. Hello everyone! Kumusta? At timanan tigayam yo amang kablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo kan aldaw nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode, makablaaw man pa ni Carmela Hernandez dita Kuwait, Donalyn Rivera dita Mindoro, Bangar, La Union, kan Mary Grace Enrico dita Jeddah, Saudi Arabia. Katitayin nga ruden danggan ti episode 351. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito'y lugar tayo, ah. Mayalat tamag, ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupa yun ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na keng kwa na. Adda ka di impawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaano inalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni Manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na ah. Sursurwan nyo nga min ti agtipid, tapno saan tayo nga agkaratawat kini Manang yo. Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't yo makaadal kami, Nanang, itidyo ti kwarta ka sa pulan, may. Sa nakastaan agadot ibagpagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, ito diyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanyak anobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka ah. Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni Manang da. No di da iga-dagadal. Day tangarot kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot ah. Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanyak. Diyak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan Manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. At day takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw taaw. Tapnawanan ti adu asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya,
Ay dinak man rabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak. Agik katakon, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan anala ka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon akon. Isabaybay andak kuman, nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na da kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakem mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mo nagayatan ti kasta na pasamak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kami itinobyok, nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamu amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay no maamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya. Apay mo ta pinalubusam apumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Amumat ti ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na iso ti matungpal. 22 na pay lang ang kastanti naramig na. Sayang, Manong. Manuatawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na. Agabang dakano. Anyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain. Kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibaga kinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya da ichay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit ti ulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at matnanang.
Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuhaan ako. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saanan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko. Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpas dan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya tanak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainda. Una yan, kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Huwag manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Huwag gayam. Kumusta ba tan Maylin kan Peter? Dakbatan ida makitkita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpurdiya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ayam sa bagay, uray sandaan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabages. Hello, manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainun unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawid ko. Ay na, agyaman ak manang. Pasensya kan si katiin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si kalaang. Oh, Peter, aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulod manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit at insend na kanyak. Idawatan nak mga rod. Si kana, mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga rod. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanun. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama ngamin ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anom ti kwarta. Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak kami nito trabaho.
kit kasapulak ti kwarta tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No mano ti kabailam nga ipawit. Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipauit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun eh. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na dya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay dua nga anak ko. Ay, Wan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ti ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid ti tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo ti inununada. Pudno ta ibagbagada. Ada tayo mo laang ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabahador. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga nordamitin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin anareplyan ti message ko kankwana? Basit sa mo lati ilipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso dya broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaat ha, makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang? No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Una nang, saan laang anam na minsan? Kasapulan da kanong amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idadadadaulan ken ka? Ngem kayat ko la amasursuro damet ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kanimanang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran na ti ititid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amal malpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana.
Ti kayat yu, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni Manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsatyo? Uray piso, sa anak adimawat kan kwa na. Amuyo da ita. Ikar-karigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni Manang yu para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaad. Iso apang nga asim, tadi nakpagpanunutan iti dakes, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. Nanang, agyaman nak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Ngam kitain nyo, tadi kay unay agbanog, ta saan mat aras dayta. Wen, anak ko. Anya tararamidon nyo dito, Manang? Nagsina kamin iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pa lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Saan ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak ti landlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsatta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Saludsudot kumakenkwana no mabaling nga agnad kami iti balay na. Ha, tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha, Pangasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. saan kumatkat asug-sugsugan ni Manang yu, anak ko? Kan may sa, basol yun no ape akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumot ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan ka, Manang. Ang mga ninay-nayunan naman ng tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka, Nanang. At daw gali ni Nanang adimo ammo, idi nagabrod ka, Manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni Nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yu ita. Saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay anagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramit yu. Itatakinuntra ni Nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanyak. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni Nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni Nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag dayta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman.
Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito'y garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta Ay, no tinong palta siguro ti karita ni Manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo da kananang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Ada kumamat dak kalabalay ta akas ni Manang. Nanyangay nga ron. Kit kastoy mo tabiag ti pinili ta manang. Takderan ta tapno awanti makuna ti tattao ka data. Nang runa dananang ken manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kwa na, saan ket amang gundaway ka. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Nasaya tadakan na nainsa. Nabayag ti bakasyon mo, ha? Sarani. Ne, apa yan? Anyat sangitan nyo? Alala, sumrek ka. Natayan ti kakaiso na nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipagladingit ka, nana. Kahit kaano ti tabon na? Diyak payam mo, sir. Tawan mo sa kwarta. Ano ti kasapulan nyo? Pautangan kayo? Ala, ibagayo. Apay apa utangam, katawan nam namaam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti data. No saan na makabayad? Di santa swelduan nga agkatulong diti balay. Oh, Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon ng tinabati apa nagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. di ka kadi madanagan. Tadyak pautangan iti dakkel. Jay, eksakto lang nga usaran na. Ti ba utang ko? Itata na itabo ng ti anak mo. Anya ti planom, Nana Insa? Agtrabaho aklat ta kada kayo, sir. Tawan mo't sa bali apapanaak. Kan ikarok pa'y ti utang ko kada kayo. Nasaya ta nalagip mo ti utang mo. Ikat wala. Rumbang lang ay karon. Ta inutang mo kat nga ron. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod nga inabangan ta anak ko. Hala. Dito yun pala iti pagyanam. Agyamanak, sir. Hangam sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom, baban iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabalak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga rod. Ngaminton nakapsot kan. Kasanunto ngayon. Ha? Saan mo't amabalin ada kami timang taripato kan ka inton nakapsot kan. Nang runa no agkabaw kanton. Uray ipasuli dak tulatan no jakon makabaal, sir. Anya? Awan problema kanya. Takababain mo't agpaasikaso aki din kada kayo kada kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaeng ditoy. Di mo nga ron itulok nga agsakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, Nana Insa.
Dakas adamag matet. Ha, apay, Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. anya, apay, asino ngay tinangitiktik. Oh, may isa siguro kadagiti trabahador ta. Kat, kasano nga rudan? Kasanong ti pagbiyagan tarani? Problema na ito eh. Hanggang padasag at paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamot mayalan iti permit dayjay. Tawan mo't papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangit aramiden ta. Sir, anya ti kaya Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Wan, sir. Ay, apay ngatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agungungat mo. Nanainsa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Say-sayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye am akasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidem abakat. Awampay umnaw. Anyan. Oray ni mamatet. Agungungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagaapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin, matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamot ngamin ana sa ganaan. Iswa dita nakaurnong. Day ta ti kamalita. Tayo nun unata ti nagbarayuboy. Ngam tinagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sabali ang negosyo. Una, ngam pagutangan tangay. Hindi tata Flavio. Baknang dadya ka aruba. Iso ti ayan tinamnama ta. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin kwa na. Iso asigurado, apautangan na taday dyan. Ladingitek. Ngemjak may ti katadakid gidawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isunti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumuswa parikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran nyo nga agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami. Agkakaruba tayo. Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo. Mawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani, kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Ngayon pautang ni Tata Flavio, bakit? Good, pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksayanan ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapul dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Anyat ibagamkin kwa na. Basta, mamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo ti tunggal maisa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wan, barok. Nasingput kanyak dayjay. Apay aya. No umutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay, jakla mo Apay ka, day. Padasaman ti umutang kan kwa na nana. Barang pautangan na ka. Awan ngamin kanan tayon. Ada ngamin utang mi kan kwa na. Kat jak makautangan. Mabay na. Kan sigurado adinak matla pautangan. Tadyak pa'y nakabaybayad. Alam na ha. Tapno at igatang tayo iti kanan tayo. Di ka madanagan. Tasaan mo abayadan. Da kami timang bayad. Basta sikati umutang. Anya. Tayo di sikati nagkidaw iti paburkan niya. Impay ko. Sana ya. Sige, barok. Mano aya ti utangak. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno at allowance tayo. Hanggang ni. Di mo ibagbagang imbaon ka. Ibagam asikati umutang.
igatang mo iti agas mo kunam. Naimbag nga orasyo, Sir Flavio. Oh, manang insa. Si kagayam, sumrek ka. Agyaman nak, sir. Anya ti maipahi ko. Ay, kwa. Umayak ko maumutang. No mabalin, ah. Pangaramatam iti kwarta. Pagpa-check up ko sir. Kan paggatang ko iti agas ko. Nanginginam ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utang. Ay, kwa. 20,000 pesos ko man, no adda, sir. Sige. Mabit lang, taikan ka iti utangam. Ayan ti kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin tadamat pangusarap. Pangusaram aya. Ununaan tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya, tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga baka. Mga bako nang ngamin sana kasta. Rane. Nana Insa, hinka man ilako dagito'y saan ang maus-usar a kaldero dito'y. Ha? Ne, pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan kunam. Ngam ibargin mulatan. Sige, ma'am. Kan inkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Ay, mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay, mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Ha? Adamot utang mo kada kami saan aya? Uwan, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may. Iso atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbang akabain mo. Tada kami tibus mo, naawatam. Uwan, ma'am. Pasensya kan, sir. Diyak pa'y la nakabaybayad ngam umututang akmanan. Okay lang, manang insa. Anya nga kahit awan mat nga ron ti sabali na pagkamangam. Tanatay matan, ti kakaisu ng anak mo. Ay, uwan nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kag sangit, manang insa. Mababainak lang amin unay, sir. Isapas pasensyaan dakla ko man. Awan ti problema kunak manan. Ala, uston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Ket, nakautang? Wan, Rane. Adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko Gusto lang dar aramidan ta bakit? Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Saan na balay? Tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan day jay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masadutan kag negosyo na basit ti puunan. Ti kayat ko, tay milyon ti puunan. 3 dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ngam sapay ko ma. Taadan tulat ta dumteng aswerte kadata lakay. Nanainsa, naibus man gaan ti bagas tayon. Ingka pa'y man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam inton agtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, ingkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, agbain-bain ka. Adangamin utang ni kan kuhana, iso adi ka makautang. Iso asi kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no adda kwarta. sir. Naimbagkan ka, tamay salakid daw mo kan kuhana. Kat ikan nakadagos. Mawatan na ka, tabakit kan. Ala na, wala 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanan tayo.
Adun ti utang ta ni Tata Flavio, Rani. Noan niya ti pinirmaan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut utang ni Nana Insangay. Utang na dagi jay. Saan tamot nga utang? Ha? Saan adata ti kamaten na? Gaputa saan mo't adata ti napanimutang? Awan kamat na kadata. Baunan tantukit di manan ta umutang manan. Ta isuntumot lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa di inuntong iti pagnaadan nyo. No ila ko yon. Agawit kami ni probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisa yun ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, tak ti may isa nga anak ko. Tano kayat na kat isun ti manggatang. Numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaonan niyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpakpakaasiak. Awan namnama kapag bayad ko iti utang ko. No di ti panangikarok kada kayo. Agpaayak kas babaonan niyo. Katsanda kas wilduan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaid ka, dito'y balay. Ay nahagya manak, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay at tao. Nagapwam, kastamla ka na yun nun. Pasaray di ka agawid. Agawid ka langon no makalagip ka. Kwarta man kid di. Awanan, naabak iti sugal. Day talas ugal ti amom, naadikan. Si Kangay, naadik kan iti babae, sinalbak ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka ano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No pa'y adamat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin ngayon tulok ko ngay nalilaw dak. Jakmat ni namnama akas to'y taramidan da. Ti panang ipasubo na kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko nung mismo. Ala, agpada ta, oray siya. Nagsakit ti pusong ko. Diyak matla makaisbo. Anya, adak ko na tamtay tagpa-check up. Anay. Adda, ngambasit. Anay, tan. Tapno maamuan tano apay akas to Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran nak. Anya. Basol mo da ito Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. Apay ngay, siyak pa lang tinakaptan iti kastoy. Apay ngay, anay. Asano da ito yun? Nakaptanta iti saanan ang maagasan a sakit Rane. Diyak pa'y kaya ti matay Rane. Basol mo amin na kita oy. Matay. Ato iti kwarta manang insa. Ay saan? Taado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan tinaut-utang mo kanyak. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan natawan ti panagbiag mo dito'y rabaho ti daga.
Iso nga enjoy ang matihagbiag. Tauray siya. So magmamanulangan titawan na panagbiag ko. Iso nga anok nga iti adu akwarda. Diyak matla maitugot na matayak. Ha? Iso bayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gito'y, tayin ka gumatang iti kayat mo agatangan. Ay na, nagsaya at ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikan ka, sir. Kan di mo pagdanagan, di pa nagkapsot mo. Ta dito'y kan balingag na aginggat ingana. Ha? Naistoryak ngamin, kadagiti anak ko di pa nagbiag mo. Kat nasyan na kan ka. Iso nga imbilin dati panagnaed mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makamukin ka, manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman ak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamat ngami na maibabaon. Kaya nasimpet ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at mukha na kami. Nang runa kanya. Rani, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunog titaraon ka data. Garon, Anay ko. dawatin talangan ti makawanti na marswa. Kadagiti nagbasbasulan ta. Tapno awatan na tayo ti pagarian na. Uwan, Rani. Akararak taadwa. Biyag. Di tao. Ma'am Wendy, mabaling ka ditag sweldo? Agawit ang kami ti lugar mi. Tayo nakikan italawans tinak. Sure, Sir Gary. Kat kaano nga rod nga iti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige, mabit lang nga rod Gary, ha? Alaik ti sweldom. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko. Ay na, nasaya at nagawid ka. Aday padamag kukin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumarag ka pa'y. Ay na, amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, ubyam. Ha? O sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Kat gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nobyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka matgayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manen. Noon pa palam, rumwarta. Intamangan iti ruwang. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Mangan ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga min ti gayam ko. Dandan niya akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige.
Mga anak matan, Gary. Ay, adaman ng taylugan, ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di ta paraangan da. Ay, ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada, anyang nga taday, jay. Makansa mo ti daduma. Adapay nakabigao. Wan, makansa ti daduma. Nagadaw nakarkar daw nga indisaag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond na mga iba pang kadagitin sangkot na. Ay, dyan ni Elisa. Tulungan nan di lalaki. Dana, apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na, iti dayta nga gar-aram kinkwana. Na, anya nga iti kaya ta sa wunday ta. At nga tama, panaggusto na, iti dayta alalaki. Ay Mari Belen, umay kanto di tabalay intun malam tamang rabi tayaw. Apay, anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare, numayak to. Naimbang man, tada ng sponsor iti kasangay ni pare. When Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tanak pawisan dagiti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da maripilang. Amuda mo't nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damay, apasang bayan da dya lalaki di tabalay da. Supayan, tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Anya, ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Anak ko! Kano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kaminan nga umayjay dalugan na nga gararam ka ni Elisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan ni jay store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why, nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino ngay dayta? Pasensya ka na. Mudyak may paida kita. Tamo man. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak no da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo.
Siya siguro tayo di problema. Ngamin, nagbaw-ingak iti sa bali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaiti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko itirikat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo diti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pang-asim Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay tibiyag ko. Maasi ka kumamot kanya. Ay, di nakarakupan, Gary. Ay, ala, pumano ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Hindi ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartin mo pala ang tilugan. Wen, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Isungayin sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak mo, titikas ta. Amum, napatasak mo, ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan, wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud Mare. Ay, sige nga raw, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Store. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anya nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat ta iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag adagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kini Gary asumang patwende. Papapalan niyo. Adadadarayan mi nga okasyon, papa. Diyaga mo no nagbidutak iti daytoy. Yam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad ken ni Gary. Diretsa anak Wendy.
Anda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, Papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsod ko, hindi. Di ka nagpalpalikaw pa eh. Uwan, Papa. Agayan ayat kami kanigari. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, Papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag mi? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingi-tingi malayong bag trik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam. Linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, Papa. Patsak adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambainakin ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di naktual lilawen. Ikarik Wendy. Ag may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayaten ka mat, Gary. Itatagasawatan ken amomot ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak kabailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ak nagtalag ka di ka bala, Wendy. Wen, amok a kabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Nagluwag tayo driver. Kasero. Ag-overtake latan nga ora at damasabat na. Nay maglagit din to nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsagdang at lagayam iti asidan. Agsagdang man iti batog na. Kita mo't ba iti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamat gayam dayta, Gary. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tatumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay tikasta. Regalo mo tasawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Uwan, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Ure ka sa no taramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak.
Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ay ayatan nakpay lang aging kaita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ay ayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Ah? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Ay. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itanya gapo. Sige. Mapantang rod iti pangawawisam kanyak. Rabiin, ngapapaganda ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay matulog. Or ni Gary, Papa. Ha? Ne, napanad na. Rabiin na. Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garod, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas ng agpaiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apa di nakrining nga dagos? Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jackie Libak. Saan na po na si panagayat ko kan ka? Kat nakaragrag sakak. Tanagsarak tamanan. Agyaman hak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanwaramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. At dalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, sika na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Oray siya nga, Rodelisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap-sapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikriknak. At dan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbitutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita, manupod no analobat. Ha? Ne? Saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli, tinagan ti umawawag. I-accept ko. Yamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatan ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakit ti awanan pa. Hello, sweetheart. Mangmangagnak ka di. Hello? Dagiti awanan pa. Talaga. Jaksita ang tiyasawa ka.
Aramida kitin tirumpeng. Dahil dyan tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kaya ti maluklok. Isu ang nasaysaya atin ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka niya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akas ken kagari. Awanan ka iti ba? Wendy. Sige, tumpanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pagkawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarum tinagbasulam. Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yo kan ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kastiyay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kan ni Gary. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam. Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kantay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko anong trabaho iti syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder kan, iti balay mau. Nantay. Tapno daman mat pagyanak. Di kapsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadon na kita anak da. Ay, kumayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masadtot mo't makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasano ang makasapol kat saan may nga biro iti trabaho na? Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. At dapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog, asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta, mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang balay da. Ay, day tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na, nakaurnong iti pagbalay na, uray basit, basta ada pagnaidanda. Nanakam nga ron da kasinsin na.
Baro pa lang ngam amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kain ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, kanud to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pailag sa apul mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan. Barang makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay. Iso nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sa amutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayag pa syar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tangay? Amaadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, ti agdis-diskitar. Ay, ala, pasensya kayo na ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Iso di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pang nayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at dadakil lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Sana nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw, kas lada kami, ti dadakilyaw. Ante, Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay na po, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nang kal. Agtalo na klangay. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang mat jay talon nyo, no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbi ti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit.
Kasi nga road, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay, taada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo, nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mo't laang no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single la kanayaw, ta awan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw anak ko. Kasano? No awan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakot na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakayod gayam. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Atoy, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dak man ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay taka man din. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangak kin kakaanakan. Ay, wanggayam Jimay. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan ka anakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan ni insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-may sa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray agabang da. Kwa, kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Isa saan tan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y, Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni ti pagnaidan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga sawa kan, pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tano mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, ti agin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy.
nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa langit Hey, sumilat ti aramid dyan anak ta, iba. Sa doong milat ta. Maturog lat kukuen na balay ni Jimay. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Anya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libray apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasimpot ti ka anak ka. Kan iso nga raw nga inayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanuwa baraw. Kasta timbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya't tagtrabaho. Bantayam nagiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kawan na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para tay talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak bakit? Anya? Nataw. Kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay no kastamot lang. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Iso masuruna. Ante, anda ka doa kasi mang puwet ni Jeline, nobiyak. Jeline, nyantik. Naimbag nga oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaamamuam kan kuha na ngay. Basta nagamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiri daw. Unay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimay. Uwan angkel, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiyak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa ilang amin, Jimay. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kasanun ngay, numangasawan.
Pangiyawidan ng tungay, iti asawaan na. Kayawit na di balay na ah. Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawon danataw, ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Na apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Ta, masya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabalen. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo na daga. Ako le MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Na. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam, iti asawaam, ah? Di mo papapanawen danataw, ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak pulos ni namnam matikas di nga aramidon ti ikit ko. Isumot la na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Ang palay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danato dito. Lula! Di tatang! Ay! Bye-bye anyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbagam mapap! Nan! Intaman kita inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasadon dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay ket addaken kaday talisa. Tanusyak, awan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan nanang, maawatak dayta. Aladak daytoy. Tatlo saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy, ti panagalad ko. Anak ko ti, nabadir ka. Ulam! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta niyan, ti, Angkal? Kayawanan barok. Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay natayin ni Antem. Gapo itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ti. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayon,
Di na ngarod na itugot dagita nga inag-aguman na. Ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo maitugot dagita intun pumusay ka. Alaga gayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan na pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titunggal Maysa. Biyag. Ti tao. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito silid ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mati awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pagipatakderan tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat imman na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak ba di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngayon ko, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang dayjay ana ila ko. Kurang mat ngamin ti impaw it mo. Iso ani nayonak. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak tagkastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamat lati at kwartana. Sikatag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumeten analpas ti may patakdera balayta. Ay na, sabay la ko matamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta da kwarta ama aramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kung mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wen Jonah, kat di kang tanag. Tabantayak to anaimbag dagiti trabahador.